Ni Aikari a itura ria Ole Kasasi Rongai mwena wa Kajiado ya Rugongo aria matuite itua ria gwithondekera barabara ino ya kilomita 1.5 iria maugite itakoretwo ikigereka na kurituhiria aikari aya thabari mihango-ini yao ya o muthenya. Tuthinikite muno ni barabara ino ni tugwite ona ndu ngari ni icokete na kuria thutha na nikio muthi uyu twi haha nigitha tubange mahiga maya accident itige kuonekana handu hariku. Tutikoretwo twina mbeca ni gukorwo turutaga mbeca nini ugoka ukaruta 50 uyu ungi akaruta 50 tugashiga riu ni hakinyete muthenya wa muthi tuona atiri twina mahiga tarori ta ithatu haha no icio itingĩigana no ni turona wega twambiririe nacio. Nakuo kaunti-ini ya Lamu itura ria Old Town aikari ni marakaira thirikari na honge ingi cia uthaitiri wa maria maturigiceirie mathondekerwo njira na miberethi ya gutwara mai ma giko maria makoretwo magitherera nginyagia cikaro-ini na mawira-ini mao. Tuko na hii shida karibu sasa miaka miwili. Harufu zote zinaingia ndani ya nyumba yangu na majirani wanakasirika na watoto wadogo wakienda madrasa wanakanyaga. Maugite kuona Old Town ni kumwe kwa iguciririo cia agendi riu itwikite mugaru ona nginya gutuma aikari amwe mathame. It is a heritage place. I mean, tourists are walking in Old Town. I mean, it's a disaster. It's a disaster that tourists are walking in these conditions. Nisikia kuna project ya World Bank ambayo itafanya mambo haya kurekebisha, lakini sasa 6 months down the line hakuna kitu ambacho kimeninio. Nakuo kaunti-ini ya Siaya family ya Tom Okwat umwe wa andu aria makunikirwo ni itwika ngurunga-ini ya kwenja thahabu ya Abibo maugite thirikari ni matiganeirie kuona riu ni thiko ya 57 kuma riria mutino uyu wahanikire na riu matigitwo makirora iguru ikundi cia wendi mwega. Imefika mpaka saa hii juu ya mvua. Kuna wakati tulikuwa tunamkaribia sana na mvua ilinyesha ikanyesha almost 2 to 3 days. Alafu ile ukuta ikaanguka ikaenda ikafunika mpaka pale tulikuwa tunafanyia. Tunaomba usaidizi kwa wa mtu yoyote. Atusaidie. Mtoto amekuwa machini. Watisaidie tu. Agiribotera Inoro TV Geto Wangari Maria wa Muigana.